imore wadhi mbele gi weche manyien. Kwan jogo mosaito ngimagi kaluwore gi masira mar chiel mar kidi manyoro ombore kuom Miritini Mombasa koro chopo 8 bang' ji mamoko 3 manoyudo thieth wito ngimagi. Kaluwore gi anyuola magi ji 3 go, ji 2 nowito ngimagi ka thieth ma Port Reitz kama ne oringe kodgi ka ng'at achiel to ne chunye ochot kane ringo kode ka thieth ma Coast General. Familia go koro ywak na piny owacho Botend County ya Mombasa mondo mi ojolgi e chenro mag iko mariko jogo manowito ngimagi. Ka bende gidwa ni okaw okang' mapiyo mar muko bath korodno ma pod ochung'. Magi ne giwacho ka gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir nosingo maneno ni okaw okang' mowinjore ne weg kambi manogero korodno. Nikakimbia mpaka Port Reitz, lakini juhudi zake pale tukaambiwa tukuje Makadara kuenda akapata usaidizi. Huku nako Makadara tukafika kwa mapema, lakini ikawa hivyo tayari Mola amemchukua. Hatujui tuanzie wapi, hatujui tuanzie wapi. Kwa hivyo naomba serikali kama kweli, na ziko nyumba nyingi zimpromoka kama nyumba 10. Ni mimi kuhesabu mwenyewe nyumba 10. Watu wengi sana walioumia pale, mpaka sasa hii hatujaona wale wahusika wakuu wenye hiyo kama ni hiyo kampuni au wenye ukuta, hatujawaona. Sasa serikali lazima itokeze au vitu kama hivi watuangalie, maana sisi wengine ni wanyonge. Kama ukuta hawatovunja, sisi wananchi wa Miritini KCC ukuta tutovunja, basi kama ni mengine serikali ingilie hapo. Na kama itawezekana serikali kuu ije vunje huu ukuta mara moja. Na walojenga ukuta ile ya jana pia wao pia ndani. We are going to provide all necessary information to the DPP and to the DCI ya kwa hata kama ni kwa charged with murder.